Assalamualeykum halkıma aytçu salam kıl. Jakındırak gelgele oşo jalpıngан aytçu salam bul. El terden aktangday eldi gönör össün dep eçendegen zalkarlar bolbosom koluna komuz karmagan talantunun dalayı Manas çıngırçın akının top dolu bari gelişti to koynunu жаңырtıp tolkugan oşol önördü bari sыңırdap berişti oşol ulu önör bayakı babalardan ulangan bar bolsa oşol kırgısın eçendep kevi çuvalgan ezelki kılım karıtıp kançalagan karaçın koy zalkarlar ötkön emes be te ıramandın ırçulu Arslanbek davam baş bolup kalıgulday oluya kançaların karaçı kassa koysa tügöngüs bizge kaltırdı dalay tarıktı geçegin oylop oltursam toğul bulu toktogul bolbosom niyazalı cengi jok bolbosom barpakının baş bolup alebi geçegilerдің janında aşıralı tuğan bay estebes ırçı savında jürüp kaldık bayağı oşol oyloymун baltıldı barpın akındın şakirti Tayirbek'tin janında atan burkan baş bolup kançaların karaçı kayırgan dönür baylığı alemin oşolordun oyloymун opolton eken bardığı bugünden Ataya geldi bu yerde Abdümanap ababız Manastan çuvayt tukkula Alemi teğen alay kudun çokusu Kün tigen jerdim balası Bolbosom güküktöy sayrap kırgızka Buyursan azır tügöl bolgun sanası Kadıralı komuzçu kıyakçın avam katayı Şaşıp gelgen uvağı Kança çakırım kalısты Basıp gelgen uvağı Buyursan elimdin жазылат дейбин дой кумары Алеми талайдай булгун карачы Таланттың элдин баласы Бул дагы таңшы өнөр сайратып Кечегин улук мурза полотуп Таптаган ырчың эмеспе канчаларга карачы Канаң алдың кагаңырда деп саптаган балаң эмеспе Кыскасын ушулар бүгүн кыргызга Актаңдайдан далай ойлоймун ашышат бүгүн дой билесте Андан оğulu kanang Abdümanap canavam Özünüz köz aldı uska geltirin Hammana satan baş bolgun iposton dalay dön geleste Anda gezekti sizge berelik Bari uzuğup toy turarlık Önördü sizge susulanlık Anda jalpınar uğup toy turgulum Toptolu balı barımız todoy bolgun çoğ öpos Anda üzündüsüm uğalı Öbele Karasan aldığa çıgıp uluğup Gidecek oğurbay Munason görgende Kalmaktarıdın uşağı Oşonu oylap durganı Atandın geri qoңurbay Aldığa çıgıp gitti dep Anda emes netti dep Azır jetti barayın Oşo turgan qoңurga Barın aytып salayın Dibosent uşаңды Qoңurga jakın bargаны Barıp kepti salgаны Aynanayın oң törü Aldığa çıgıp kettiңiz Avaldap müntip bastırıp Aldığa çıgıp ketmeden Oşo koş menen koşo bürüңüz Oynanayın qoңurbay Bağı aram siydik barele Solomondun sorandıq Munaşonun balası Oşo Almanbet bakırı çıkmasın Aldığan çıgıp okuzdan Katırıp sayıp çıkmasın Yakında hayatın kara susu var Munaşonun jeginde Katarından kamış var
o жерден çığa kaldaсын, kapıstan çıkıp Qoңырбай, aynan ayın Almambet, аңтара сайып салдасın, диво шенті bulsаңды, ошондо Qoңырға минтип айт деле, айта түсүп кайт деле, муну ошондой дегенде, атаңдын кері Qoңырбай ачуусу келип булкунуп муруттарын жул деме. Өлчөп кетем деп, kokun sölbey men getsem, manas emes uşu almаңды, barın koşup getem dep, atanın görü buruttun, tüyüne bugün jetem dep, muna sonda Qoңырбай, açusu gelip al demi, algarasın bulkuntup, altından çılbır julkuntup, oşondan aldığa karay sal demine, beri kar salganda, karap tur, bir jaktan, aleken göz, sal demi, karap bint, al demi, muna son, al neken, oşomay, айтқандай, ұшаңдың баяғы биліп жатқандай, атаңдыңыр алла кен, осында қапталдан шыға қал демігі қысқылым осат. Оша тұрған Qoңырды осында найда менен еттем деп, азыры жеттем деп, жақын еми жыққанда, қапталдан шыға қалғанда, атаңның көрі Qoңырбай, өзін өзі ептебей, қарап тұру алмаңдың, açıksın көріп тоқталып, мұнна сонда қарасаң, қачардағы жоқ болып, алғара өзін бұрып тұр қолды қайдап, оша атаңдың көрі Qoңырбай қачып қана жолға керіп, біз жетсем деп. Оша тұрған Qoңырдың алғаранын үстінен аңтара сайып өтсем деп, тұрған Алмамбет. Найда менен еттелен еткенде бінтіп жеткені, найдаты жерінде дәлінің мұш башына, найдасын сай өттеле, наза сай өткенде, атаңның бір Qoңырдың тигендер қан шығып, Qoңырбай жан шығып, алғаран ұйық жал, миніп тұр, мұнашын қарасаң, қошының көз еріптір, бері жақ қарасаң, қырмызсан Мұрадыл қарап тұр, кезекен ұшы тұр, Алманға бір беттесіп кетсем де, осында самап тұрған кезекен, осында тұрған Мұрадыл. Қатын айдан ал демі қолына қалын найзаны, осы тұрған Алманға қатырып сұнып қалделе, анамынша жетса жерінде алып жүрген Алмамбет, bu оқшоған ұрышқа қызықты мұқтай ұшанда салып жүрген Алмамбет, бағы тұрған Мұрадыл, сая тұрған найзасын аны көріп ал деме. Qoңырға сайған найзасын ошонда олды сұру ал деме. Мұна шондан алекен ана мұна дегітсең тодай болған. Қарбысаны Мұрадыл қана берді келген деп, қатырып найда сал деле, қарлып келіп қал деле, алекен сүрін көргенде, атаңның көрі Мұрадыл қачардағын таппастан қача тұрған болғанда, мұнна сондан алекен қаспа деп, батыр болсаң шаспа деп, ерелсе ұрыс қылалы, ерелсе өліп тынналы, дейуешен тың алекен, қатыр найда сұн деле, анамына дегітсең, қырбысаны найда сұн деп еп сеттеп келгісең. Атаңның өрің алекен осында қатырып найда сал деме. Мұна сонда қарасаң үлдерендін үстінен көп етіп шаңға жығылып. Мұна сонда қарасаң шаңға башы тығылып жат қалды Мұрадыл. Мұндан алмаң ойланып, ойланғанда кеп айлап, атаңның көрі дүние, ұсы тұрған қыл көрің, осыны оғала кетейін, тиво сенттің алекен, ан ойланып алып тұранамына дегісі арқадағы. Соң қолың, қиқырып қана үнді салып. Арбаңыздар қалың жұрт. Бүгін мұна Ақтаңдай телегөрсөсіне Қырғыздың чынығы алып өнердің елері, мұна Манас эпосынан үзінді Абдыманап Сапаралиев біздің азырқының залқарларын бірі Абдыман Ауыз бүгін мұна Манас эпосынан сіздерге үзінді айтып беріп отырады. Жақында бұйырса саналы өлі күндерден кейін Қырғыз жерге өсті, ошол Манас эпосының күні болады. Ошол келата ұтырлайлы сізді құттықтай кетелі. Ошоның алдын алып, біз бүгін Ақтаңдайда ауауызды ушундай Манастан үзінді айтып, ел жұртқа бір жай перелдедік. Құш келіпсіз. Еме алыстан жана ырдадыл ырдап кеттік. Айтылу Алайқудан
Бұл жерде Қадыр Алабабыз келіп отырады. Қадыр Алаба, құш келіпсіз. Келіңіз hem бая сіздің о bir кезден бері ырдап жүрген шаңшыған үндеріңізді дағы сағындық біз. Бүгін hem Ақтаңдайдан өзіңіз баяғы biz жақсы көрген шығармалардан бір қайырып, ел жұрттың көңілін ашып беріңіз. Sırın bir sırın jibekten, sırın bir tappay жаңылdım. Tün salkındı boljoğun, ben tün uykundu sağındım. Gelet bir gelet jüröktünü gelerin tappay жаңылdım. Geç salkındı Güküşümü güküş oldun oy geç kuykundu sağındım. Bullu bir tonun boruna bir bolup üngаттым. Ubadаңдым ben sama, bulu bir tünde tün qattım. Qarargan tonun boruna qarçığa bolup üngаттым. Qadırыңды men sama. Güküşümü güküş oldun oy karangı tündün tün qattı. Akıl oylop çenebey, armanға saldın genebey. Akılımdan oyloymun, algan bir jarga tengebey. Kıyal oylop çenebey, kıynoğu saldın genebey. Kıyalımdan Güküşümü güküş oldun oy kız algan jarga tenebey. Eyvallah. Көп нәрселерді еске салдыңыз да. Ем айта кетсеңіз, ахуал қандай, алғандай, қалың қардың арасында баяғы тоқ ойын жаңыртып, бала кезіңізден бері қомызды қолға түшірбей, қияқты ойнап, негізі жаш балдарға біздің өнер иелеріне айрықша сабақ беріп, өзіңіз мұғалім қатарда негізі. Азыр елдік өнердің ахуалы қандай айылда? Эми элдик өнөрдүн акыбалы айылда деле алынча. Эми аракет кылып бизге окшогон бизден кийинки жаштар дагы аракет кылып үйлөнүп атат. Элдик мурасты, ата бабадан калган мурасты үзбөйлү деп ушинтип аракет кылып иштеп жүрөбүз азыр. Азыр эми жакшы эле. Мектептерде курсоктор бар. Биринекин баягы эле азыр баары эле баары жабышып калды десем, адан алысмы, бирок сенсе дагы бирок бар. Эл арасынан эми таланттар чыгат. Бизге кетсек деле бизден кийиндер биздин ордо баса тургандар бар да, Кудай кааласа, Кудайга шүгүр. Кыргыздын уучу кем эмес, баары жакшы. Болуп атат азыр, жакшы эле, иштер жакшы. Жакшы экен. Анан эми жолдун алыстыгынан келе тургандар бар эле, келе албай калышты. Анан эми бизде ушу шарт ушундай да эми. Анан эми анда-санда келип ушинтип көрүнүп, элдин алдына чыгып баягы болгон оюбуздагы нерселерди айтып, элге жеткирип турганыбыз, анан элдин алдына көрүнөйүн деген деле ой баягы жакшы да, элдин алдында анда-санда көрүнүп турган эле, чыгып тургандай жакшы. Өнөр бергенден кийин. Ооба да. Мен элестетип көрсөм, жанагы 2018-жылы эл-терде кайрадан ыркесе теледолбооруну биз кайрадан жаңыртып, областтар аралык. Ошондо бир сайраганыңыз дагы эле кулагымда турат. Ошодон бери дагы бир жолуктук окшойт, болбосом жанагы азыркы соц тармактан эле
көрүп коям, жүрөт экен деп коям, ошосуңар мына бул дагы жакшы нерсе экен да. Тынч болсоңуз болду. Эми мына арабызда азыр учурда кыргыз журтубузга таланттуу жигиттерибиз көп. Ошолордун бири мына бул жерде Таалай балабыз келип отурат. Таалай, келиңиз, сизден бир жакшы чыгарма угалык. Биздин азыр замандын азыркы кездеги залкары Улук мырза Полотов агай тарбиялап жөнөткөн бизге. Рахмат. Жакшы болот, келиңиздер анда. Муса Баятовдун Ойгонум деген чыгармасын аткарып берейин. Акылга түшсөң ойгонум, аңгемеңди ойлонум, ардагым сенин ой азабың, айылымда эле бир кеңи болбогон. Капыстан чочуп ойгонум, кадырыңды ойлонум, кай жарым түндө ой дегдетиби, калкымда эле бир кеңи болбогон. Ак жолугуң колго алган, ак жибектей ой буралган, айылымда сендей ой болсочуң, анардай айбеттен нур тамган. Көк жолугуң колго алган, көк жибектей ой муңканган, калкымда сендей ой болсочуң, каухардай айбеттен нур тамган. Ай балли, мына ушундай элдик ырлар жаңырып турса элибизге аябай жакшы болот. Мына Муса Баятовдун чыгармалары жөнүндө көбүнчө Нурак Абдырахманова аябай көп айтып берчү. Баягы өткөн күндөрүндө, кошо жүргөндөрүн, айрыкча Ашыраалы, Тууганбай аталарыбыз, эл ырчысы, эстебес ушундай залкарларыбыз көп эскерип калчу. Ал кишилер жөнүндө угуп калган жайыбыз бар. Бүгүн мына аябай жакшы сонун аткаруу болду. Ийгиликтер боло берсин. Анан Абдыманов айтсаңыз, мына азыр ушул 4 декабрда атайын мамлекеттен ушундай Манас күнү деп белгилеп, азыркы кезде ушул Манас айтуучулар дагы кадыр баркы бийик жогору көтөрүлүп атат. Негизи алдында келе атканда ушул майрамга карата кандай иш-чаралар бар? Негизи сиздердин алдыңыздарда эмне пландар бар дегендей. Эми биринчиден ушу жакында келаткан баардык кыргыз элин, ошондой эле ушу манасчыларды 4 декабрь Манас күнү менен куттуктап кетем баардыгыңар майрамыңар менен. Бул майрамга карата азыр биздин ушул Ош жергесинде дагы манасчылардын конкурстары өтүп атат. Кечеле күнү Алайда болду. Эми Кара Сууда ар бир областтын райондорунда манасчылардын конкурсу. Ошондой эле анан тышкары Манас таануу таймаштары телевидениелерге тартылып, алар ошондой берилип атат. Республикадан болсо Манас күнүнө карата чакыруу болду. 1-нен баштап 4-үнө дейин ал жерде 3 күн
манас Борбордо айтылат, манас борбордо айтылат манас айтылат. Бардык манасчыларды ошол жерге чогултуп, майрам катары анан манастагы айтылат, ошонун менен бирге эле ар бир театрларда ошо улуттук манас театрдын концерттери болмокчу. Бардыгын акындардын, башкалардын бардыгы. Жакшы болот экен. Жакшы иш-чаралар көп экен анда. Эми Кадыр Алаба, сиз тоо коюнунда ушул кыргыздын не деген кемеңгер залкарларын баарын балдарга окутуп, ошолордун катарында Арстанбек акын жөнүндө деле анча-мунча балдарга бир кеп салып жүрдүңүзбү? Кандай ошол кичине ал Арстанбек акын жөнүндө да кичине мындай бир түшүнүк маалымат барбы дегендей, сизден да эми айылдагылар мындай көбүрөөк эске алат да. Ооба, бизде эми азыр көбүнчө адабият тармагында деле, музыкада деле болсо, адабият менен музыка өзү негизи байланышта. Бир сызыкта турган нерсе. Анан эми бул Арстанбек Буйлашуулун билбеген кыргыздар жок болсо керек. Арстанбектин чыгармалары, анын олиялыгы да башка көп биздин кыргыз үчүн көп салып кеткен салым өтө зор. Мунун эми акындык, жамакчылыгы, бардык нерсеми. Эми сөз аны биз келечек муундарга ошол улуу муундар жөнүндө тиги биздин мурунку муундарыбыз жөнүндө айтып бербесек, анан биздин адабиятыбыз деле, музыкалык чыгармаларыбыз деле мындан аркысы уланышты кыйын. Эми азыр деле бар, бирок баягы мурункудай эмес, бир кандайдыр бир солгундап калгандай да кээде сезилет. Себеби азыр мына бул телефондун бир зыяндуу жери ушул эң биринчиси биздин балдарды көбүнчө ушул жагынан көп азгырып атат да. Анан эми балдардагы эми баары эле эмес, эми кээ биргилер ошо телефондо деле пайдалуу нерселерди пайдалангандары бар, пайдаланып атат, билип атат бир нерселерди. Анан эми кээ бир билбегендер деле бар. Эми азыр эми бирок жакшы, Кудайга шүгүр. Ушундай мындай актаңдай, анан жанагы чак түбөш сыяктуу берүүлөрдө биз эми көп нерселерди билип, балдарда көп нерсени, мисалы, мен деле ушул жашка келсем, мен деле билбеген нерсем көп да. Мен дагы ушул бир нерсени билип калып туруп, мен ошо билген нерсемди кийинки муун балдарга айтып беришим керек. Балдарга ушул жөнүндө ушундай болгон, Арстанбек Буйлашуулу деген болгон, Нурмолдо деген болгон, Барып Акын деген болгон, Эстебес, Ашыралы, Тууганбай дегендер өткөн. Ушулардын чыгармачылыктары мындай болгон деп биз балдарга сөз түрдө айтып бериш керек. Мен деле мисалы балдарга комуз үйрөтөрдөн мурун ошол кимдер ушул музыкага, кыргызга музыкага салым кошкондордун немеси, же болбосо сабакта ушинтип сабаттуулуктун жоюунун, сабатсыздыкты жоюунун бир немелери кимдер болгон деп мен ошо айтып беришим керек да, балдарга айтып берем. Мисалы Белек Солтоноев сыяктуу, Касым Тыныстанов, кыргыздан чыган, анан алардын эми кандай ошо бир немеде репрессия болуп кеткендери жөнүндө. Эми бул биздин тарыхыбыз, адабиятыбыз, тарыхыбыз дагы, алардын чыгармалары калды. Мисалы, же болбосо Саякбай деген чоң манасчы, мисалы аны биз 20-кылымдын Гомер деп айтабыз. Эми Гомер деген бул тетиги гректердин эң философ, жанагы Одиссея менен Илияданын автору чыгарган. Эми ошончо дагы биздин манасыбыз ошо Илияда менен Одиссеяны экөөнү бириктирсе да биздин манасыбызга жетпейт. Эң дүйнөдөгү эң чоң алып биздин эпосубуз манас. Эми мына Абдыманапты рахмат айтам. Мен ушул манас айта албай калганым эле кээде өкүнөм да. Мен дагы айтсам, же үнүм дагы сал бийигирээк эле жакшы эле айта билем деп калам. Түзүгө айта билем дейм да. Эми рахмат сага Абдыманап, ошентип бул дагы бул өнөр, бир Кудайдан берилген бир өнөр, талант. Анан ушул биздин өткөн муундардагы ошо манасчылардын арбагын сыйлап, мисалы манастын башталышы Роман Ырчулунан башталат деп айтылат го, ошол сыяктуу. Эми сен дагы ушу ден соолук берсин, ошон биздин кыргыздын адабияты, музыкасы жаңыра берсин. Биз дагы ушу көзүбүз өткүчөктүк салым кошуп аракет кылып, ушу келечек муундарга бир нерселерди үйрөт. Мына мисалы мына Таалайдын ырдагандары эми мына атактуу улуу ырчы, улуу тарбиячы Улук Мырзакеден талим тарбия алып келип атат. Эми мына Кудай кааласа будан келечекте биз да көп үмүттөнөбүз да. Биздин артыбыздан келаткан муун, кийинки муун биз будан көп нерсени күтөбүз. Кудай кааласа. Келиңиз бир жакшы күүлөрдөн сиз бир чертип бериңиз эми.
делебелерди бая сезимдерди козгоп делебелерди ойготуп дегенде. Аман жүрүңүз. Айба, ооба. Эми талай бир топ эле агай ойгото койдук окшойт сен да. Уйку келген жерден Чолпонбайдын кусалы дегендерди аткарып берейин, Жылмайы басталы күлгөнүң, жыргалы белеме дүйнөнүң, жылмайган ошол күлкүңдөн жылынып жүрөт сүйгөнүм, жылмайган ошол күлкүңдөн Gülcan жылынып жүрөт сүйгөнүм. Сагыныч кус эле курусун, сагынган кезде эле күн узун. Salamım ayta бар чудай, асмандын тиктен булутун. Кабарым айта бар чудай, Gülcan асмандына тиктен булутун. Salamım ayta бар чудай, Gülcan asmandına tiktim bulutun. Ayvalli. Баягы көптөн угулбай жүргөн чыгармаларды, сейрек элдер аткарган чыгармаларды уксаңыз, аябай бир жалпы эле угармандарга дагы өзүнчө бир керемет угулат да. Чыгармачылык ийгилик кадырман телекөрөрмандар мына азыр эле ушундай залкарлардан акбат алып, жакшы чыгармаларды ырдаган Талай Эркебаевдин аткаруусунда көрдүңүздөр. Эсенбек Мадамбектин мыкты чыгармасын аткарып берди, бар бол. Азыр эле Кадыр Алагай дагы бекеринен жакшы кептерини аяган жок. Ошол чыгармачылык ийгиликтер, бийиктиктер болуп, негизи Актаңдай телекөрсөсүнүн, Актаңдайдын негизи ушул биздин көздөгөн максатыбыз ушул элдик өнөрдүн туу чокусу болгон бул манас айтуу, төкмөлүк, ырчылык, комузчулук, дастан айтуу, ошолордун баарын эл журтка ушул жаңыртып, айрыкча унутулуп калган чыгармаларды көбүрөөк элге жаңыртып берүү да максатыбыз. Ошолордун бири мына бүгүн дагы сиздер менен кошо аткарылып отурат. Кадыр Алагай, келиңиз, сиз алыстан келдиңиз, сизди көбүрөөк биз баягы сүйлөтүп, көбүрөөк ырдатып алалы деген ой. Ошо сейрек аткарылган чыгармалар деп калдыңга. Жеңиш Байекенин бир балбылдап жана сүйөтү деген чыгармасы бар. Ушуну аткарып берейин да. Көңүлгө салып бүрбөлөң, көрүшкүм келет күндө мен. Бары калбай жүрөк окшойсуң, жүрөктө жүргөн сырды сен. Жабыгып барамы тынч кетиби, жан менен адам сүйбөгөм. Жабыгып барамы тынч кетиби, жан менен адам сүйбөгөм. Күнү сайын атап атыңды, элесиң эске тартылды. Көргөндө дүрттей от жанып, көбөйттүң менин дартымды. Кыйсалыш талай күн өтүбөй, кылчайсаң базыр артымды. Кыйсалыш талай күн өтүбөй, кылчайсаң базыр артымды.
тып нурunu көзүңдүн жыргалы сенсиң өмүрдүн төп келер ойлор мендеги ал төркүнүн түшүн сөзүмдүн балы былдап жаным сүйөтүң бары жок деп айтар өзүңсүң балы былдап жанат сүйөтүң бары жок деп айтар өзүңсүң ой баллы бир кандайдыр нерсе менен дагы кубаттап коштоп биз эл болсо биздин ырдаган ырыбызга кубат алып биз болсо элден кол чапкандан кубат алып ушинтип негизи Кудай ушуга жеткирсин эң сонун ошол билинбей биздин убактыбыз деле баягы соңуна чыгып баратат келиңиз эми ошол көрсөтүүнүн соңу жакындап калган мезгилде дагы бир шыңгыл бир тыштап өтүңүз эми Барып атабыздын Буракжан деген чыгармасы бар ушуну колдон келишинче аткарып көрөйүн. Toprak bel şıbak bel kattap жүрөм Burакжан kalın elge jarıyam maktap жүрөm Burакжан belek aldım bir sağan saktap жүрөm Burакжан dildeden oymok belegim sensin go menin geregim dal ortoңо жарашкан koştu kava jelegim suğa barsan götörüp arçadan digen çelegim kızıl kırgak manatın kızıptı Burağırdadım astırtan turup ak Burak alıstan koldu bulgadım bazar korgun aralap saygıle düştün Burакжан markındı tüzük bilmegen jaygale düştün Burакжан arpaçının arkasın düdür kıyra Burакжан esimdesin ırdadım seni kıyla Burакжан elet kışta kız baskan bazarınız Burакжан öttele bizgen özgöçün azarınız Burакжан koştar baza korgonun kanakey göngül koygonun göngül koyboy bir жүрчүм kadırdanım bolbodun göngülün barıcı gittim görünüş berip süybödüm Burакжан sen dep bozdodum bozdogonum koybodum ak betinden öpmösöm koyçun aş içken menen toybodum деп барып абзырдаган экен дейт. Рахмат. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман телекөрөрмандар, мына өзүңүздөр баарыңыздар күбөдөр болдуңуздар. Актаңдай телекөрсөтүүнүн бүгүнкү коноктору мына заманыбыздын залкары манасчы Абдыманап Сапаралиев. Ал эми кыякты дагы, комузда дагы, ырды дагы өзгөчө бир керемет аткарып, керемет обондорду аткарып жүргөн өзү мударис десек биздин кыргыздын тили боюнча мугалим биздин ушул Кадыралы Кожомбердиев агайыбыз келип отурат. Көп ошол ийгиликтер болсун. Ал эми Талай Эркебаевдин аткарышында жакшы мыкты чыгармаларды уктуңуздар. Баарыңыздарга чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Буйруса дагы көп чакырабыз. Келип туруп Актаңдайдан, элтерден элге баягы ободон оболоп обондорду шаңшытып турасыздар. Бар болуңуздар, чыгармачыл ийгилик. Кадырман телекөрөрмандар, биз болсо Актаңдайды ушуну менен соңуна чыгабыз. Сиздер элтерден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар демекчибиз.